Yes, reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza bakunzi ba TV Duniani Kote TV. Reka tubane namwe rero aho muherereye hose, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo mwabibonye neza ko kuri kamera ndi kumwe n'umuvandimwe bwana Moses. Moses, reka nguhe ikaze. Yes, ikaze. Hano ikaze ari mu ruga, hari mu ruga. Na nimwe bajya bavuga ngo umugabo ntagahabwa ikaze mu rugo iwe. Moses, mwari mumaze iminsi mutamubona kuri kamera, ariko nyamuneka yaje, ngira ngo muramubona, ni umusore usa neza witeguye no kubagezaho amakuru. Ariko mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo Mose aha hantu mwabantu b'Imana mwe, sinzi nimba ndi bubyinjiremo nte, muze kumbabarira ibi bintu tubyitambikemo. Yego, no kuvuga ngo ni inkuru mbi cyane itugeza aka kanya. Iyi nkuru mbi ikimara kutugeraho bibaye ngombwa yuko nkubwira ati nyemera aho n'abandi hose ndaza gukora urugendo rwose rushoboka. Yes, nze mu kiganiro nyamu setting ikiganiro. Yes, no kuvuga ngo Bwana Hamada Mugiraneza, uraza kunyemera, sinzi nimba yenda turi bubanze impfunyamfunyi cyangwa se turi bukubite tubangura twinjira. Reka tubihuze rero. Reka tubanze turebe ngo bihagaze bite muri CNDD FDD, kuko ndabizi neza ko amakuru bazaniye ariho yerekeye. Yes, uri inshuti n'abadede babimenya baduteza amatwi. Moses arabanza tubwire ngo muri CNDD FDD bihagaze bite nyuma y'inama nakomeje kugenda mbona yateraniye Igitega, ariko inama mu by'ukuri bivuga yuko ibibereyemo aragahoma munwa. Gendaza babwira ngo mu burasirazuba bwa Kongo bihagaze bite. Amakuru yamenyekanye yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse muri iki gitondo nibwo twabonye itangazo rikomeye cyane ryasohowe n'umuhuzabikorwa Chief Coordinator wa M23 Colonel Nanga avuga yuko bagiye kwikura muri uyu mujyi wa Uvira. Moses, ngira ngo utaragera mu badede, ibi bintu wabyakire gute, cyangwa se iyi nkuru wayakiriye ute kubona M23 urugamba yatakajemo abasirikare benshi ariko izisaba bakaba bagiye kwikura muri Uvira? Ibi byaba bisobanuye iki Moses? Yes, no kuvuga ngo iyo nkuru nyumva nahise nikanga cyane. Ntago ari wewe wenyine, natwe twikanga, nanjye nikanze. Ngereranya ibintu dusanzwe tuzi bivugwa hano muri politike n'ubundi, by'umwihariko mu hano cyane cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndavuga se ziraba ari siyasa za mama 23 dusanzwe twimenyereye yuko bajya bafata ariko wibuke ko na warikare bigeze kuhava, niho nshingiye mbivuga. Ndavuze se biraba ari za siyasa za mama 23 dusanzwe tumenyereye, cyangwa biraza kuba ari cya gitutu bashyizweho n'imiryango mpuzamahanga. Ngira ngo Bwana Mugiraneza, iki kintu cyaneje ikibazo gikomeye cyane, kugezaho njyewe ubwanjye nahamagaye bamwe mu bayobozi bakomeye n'ubundi b'intare za Salamwe mu gikari kugira ngo banze menye baguhe bamubwime. Yes, ubwino bw'iyo nkuru. Moze, ngira ngo wenda icyo turaza kugenda tukigarukamo, ibyo babimbaze kuko kuri analize ndagerageza tubahe amakuru yose uko akwiye. Tuze no kugaruka ku bitero bikomeye cyane bya drone ziri guhaguruka i Bujumbura ziri kujya kurasa mu Minembwe. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, ariko tukiri aho ngaho turabwira kuri batayo zigera kuri 2 z'abarundi zagotewe mu mujyi wa Uvira. Turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo. Mu dede ngo bimeze bite muri iki gitondo? Ntabwo bimeze neza. Ngira ngo nk'abantu b'Imana mwe, hari ikintu cyera bitaga ngo ni towa. Gutya towa, inyuguti ya X. Nufata umuntu gutya ukamushyiraho X, jya umenya ngo byarangiye, tayari biba byarangiye. ni ukuvuga ngo mu badede ibintu byakomeye. Amagurupe agera kuri 3 yamaze kwicamo nyuma y'inama idasanzwe yabaye guhera ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Iyi nama ikaza kurangira ku isaha y'isa 1:30. Ubwo ni umunsi w'ejo, ndi ku munsi w'ejo. Ni ukuvuga ngo habaye inama yari irimo igaruka ku kijyanye n'ibintu bigera kuri 3. Yego, hari amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Nino uzayobora mu gihugu cy'u Burundi. Ariko Perezida Neva abadede nyine tukiri aho ngaho ntago bari kubyumva. Bamwe nyine niyo ya magurupe yaruvuze yamaze kugenda acikamo ibite. Hari avuga yuko Neva yakongera kuba kandida perezida. Barimo uyu mugabo Reverend kuri yo ura n'inshuti y'akadasohoka Perezida Neva, ariko barimo banda kugarika bo ntago babyumva, ntago bari kubyumva. Bagatonirwa baraho haje. Yego, bameze nabi cyane. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi. Uwitwa General Neva nyuma y'inama yaperereje asanga ashobora kuza kwicwa na bamwe mu bamuri hafi. Ko byagenda kose icyo kintu kucyumva, kuko tuvugana CNDD FDD yamaze gucikamo ibice 3. Abari
abari ku ruhande rwabo badafite aho bahuriye n'ibya Neva ubwo nabarwanya ubutegetsi noneho abari ku ruhande rwa Neva n'abadafite aho bahagaze ariko ntiwibagirwe ko no mu gisirikare harimo ikibazo wenda icyo kintu nuza guhuza uburyo aba bakadire bo muri CNDD FDD bimeze uza kugaruka no mu gisirikare uza kutubwira abagabo barimo ba Prime Niyongabo nawe utishimye isaha n'isaha ashobora kuyobora kudeta ndaza kubasobanurira uburyo Perezida Neva afite uburyo ari gukoresha yajya nka kuriya kunagirira ingendo hanze y'igihugu afata bamwe mu basirikare bakiri batoya akabahereza inshingano zo kuyobora igisirikare inshingano akazambura abasirikare bakuru kubw'ubwoba bukomeye yuko bafatanya n'abakoroneri bakomeye muri iki gihugu cy'u Burundi bagakora kudeta ngira ngo ibyo nituza kubihuza n'uburyo umwuka utifashe neza muri CNDD FDD muraza kugenda mumenya impamvu umuvandimwe Moses avuze yuko Perezida Neva nanareba nabi no gupfa nabyo bishoboka no kuvango bwana Hamada ndagira ngo ibintu tubyinjiremo neza uyu mugabo iyi nama ikirangira ni inkuru ngikomeje ubwo ibice bitatu byo mwamaze kubyumva byamaze kuba bicika ni mu nzego za politike ndetse no mu gisirikare no kuvango ibice bitatu bikimara gucika iyi nama ubwayo yarangiye itarangiye no kuvango ahangaha habayeho kutumvikana kugeza aho ku isaha y'isama zuzuye ariko inama bari bayivuyemo noneho ku isaha y'isama n'igice bahita bafata mu modoka yabo umwe ajya mu mugwe umwe ajyukwe n'undi ajyukwe uyu ngo ni General Neva kugira amakenga kwe kwaje gutuma n'imodoka yagendagamo ageze imbere gato muri kilometero nk'ebyiri ku muhanda Gitega Bujumbura imodoka yihindura ahindura imodoka yari yavuyemo avuye kuri biro kuko bamaze iminsi bamuhusha ako kantu tukumvikaneho neza bamaze iminsi bamuhusha kwa kundi imodoka z'abayobozi ziba ziri nko mu muhanda uyu mugabo ubwo ni cortege ndetse ubwo ni perezida n'abamukikije n'abashinzwe garde presidentielle abashinzwe umutekano inyuma ye ngo bamukurikije nk'amakontineri urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi hari kontineri zirakurura iragukurura neza cyane no kuvuga rero ibintu byo byatumye uyu mugabo ahindura imodoka ari kugendamo ariko kubw'impamvu yuko ashobora kwitwa isaha ku isaha kandi uyu mugabo aba ari kumuhiga ni bamwe n'ubundi mu bantu bari kumwe hafi muri CNDD hari n'abakomeye nabo nabonye batangiye kugereranya mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Neva yuko bushobora kurangira cyangwa se ubuzima bwe bushobora kurangira nk'ubwo we yasimbuye Petero Nkurunziza buriya izi saha n'isaha ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nahoze mbona General Niyombare avuga mu by'ukuri ku mateka ye yabanyemo mu ishyamba na General ngo nako na Perezida ucyuye igihe Nkurunziza agaragaza yuko mu by'ukuri n'ubundi Nkurunziza nubwo bwose izi saha Niyombare ari hanze y'igihugu ari umwanzi w'igihugu ariko ari inshuti n'akadasohoka na Nkurunziza izi saha abahigaga Nkurunziza bashaka no kumugirira nabi nibo bari ku butegetsi ndetse byabaye ngombwa ko na Niyombare ajya hanze y'igihugu bivuze ngo rero n'ubundi muri CNDD FDD nkuko mu bihe bitandukanye n'ubundi bitigeze bihagarara urumva yuko umwuka utameze neza uyu Perezida Neva nkuko bikomojeho ukurikije uburyo muri iyi minsi harimo icyuka noneho intambara muri Kongo isa naho ifashe intambara muri Kongo ubiri ikimara gufatwa ibintu byahise noneho byahise byikuba icyari ikibazo cyahise kigira iki cyiyongera kirakomera cyane aha rero nibyo benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga bati ntabwo twebwe turi bwemere yuko yongera kuba kandida perezida kuba yakongera kutuyobora kubera yuko ibikorwa bye ubutegetsi bwe imyaka igera kuri 5 amaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi ntabwo turabona icyo bita achievement ifatika mu byo ashobora kuba yaramariye abarundi benshi rero mu ncabwenge barimo uyu mugabo turebe ndaje gato kanitabidu nta kibazo banza ukore uvugisha uwo muvandimwe ngira ngo benshi hano batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nibo mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye adafite ubushobozi bwo kuba yakongera kuyobora iki gihugu cya Kongo cy'u Burundi mu bihe bitandukanye byakiye komeje kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba atazahabwa umwanya kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Andi makuru rero by'umwihariko ngira ngo hari ikiganiro cyakozwe ku munsi w'ejo gikorwa n'umwe mu bakadire bakomeye cyangwa se umwe mu bayobozi ndetse akaba zisaha amaze gutorerwa kuba umusenateri muri iki gihugu cy'u Burundi.
aho bita Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana niwe wakomeje ku bijyanye n'uko hashobora kuza kuba amavugurura muri CNDD FDD, bakaba bahindura umukandida perezida Evariste Ndayishimiye bakamwambura umwanya wo kuba yaba kandida perezida, dukurikije wenda n'ibikomeye cyangwa se n'igihe amaze kuri ubu butegetsi, yuko nta kintu na kimwe yigeza amarira abarundi mu buryo bufatika, ahubwo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abashora mu ntambara badafitemo inyungu. Ndetse uyu mugabo bivugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye amugendaho runono. Uyu mugabo bitewe n'ukuri avugisha ndetse n'uburyo amaze kugenda yigarurira imitima y'abarundi, benshi ntabwo bumva ibikorwa byiwe. Hari n'abo nakomeje kugenda mbona mu kiganiro yatanze bavuga bati uyu niwe ukwiye kuyobora igihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, sinzi niba uyu mugabo bita Faustin Ndikumana niba ujya umumenya. Uyu nguyu mu by'ukuri ahangana na perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bukomeye cyane. Barahangana rero, niyo wakomeje aravuga ati ese mu mboni z'abarundi bakoresheje inyurabwenge babona yuko abadede cyangwa se ubutegetsi bw'abadede perezida Neva ari ugomba kuba yabagira ku ruhembe rw'uburyo akaba ari wabayobora. Inde? Faustin Ndikumana. Sinzi niba ujya umumenya. Faustin Ndikumana ndamuzi cyane. Uramuzi cyane. Ni ukuvuga ngo ibi bintu arega wa munyamakuru we tujye tuvugisha ukuri. Ibi ba Faustin Ndikumana ngo bavuga ko yenda ngo perezida ngo ushobora ngo kujya ngo ku ruhande rwe akaba ariyo wayobora igihugu, ndakubwiza ukuri yuko nubwo babivuga nabo nubwo babivuga ni bamwe mu bantu badamushaka. Ntago bamushaka. Bira nibyo bita gucinya inkoro. Yes. Nibyo bita gucinya inkoro. Kubera yuko izi saha bararya kubera yuko niwe boss. Yes, niwe boss. No boss niwe bahemba ashaka abakora. Bari gucinya inkoro kugira ngo baze kugira gute, baze kuba byibura babona ako kantu ko kuba bagira gute bayobora. Ariko mu by'ukuri cyangwa se mu gihe yaba akomeje n'undi kuyobora bagira gute babona inshingano zikomeza kwiyongera. Ariko mu by'ukuri nabo baramutse bagize gutya bakamukansoringa bakishima ku rwego ruri hejuru bitandukanye nuko yabagize gute yabariho. Iki rero nacyo kibazo kiri mu gihugu cy'u Burundi, natungura kikana cyangwa witwa General Neva akibaza ubundi ko ndeba hari abankigikiye benshi n'abatankigikiye ni bandi bashobora kunira kudeta. Ariko Neva nimba uri kunyumva ndakumenyesha yuko abakuri hafi nibo babi cyane kuruta abatagushyigikiye. Moze comment imwe ku kijyanye n'igisirikare cy'u Burundi. Ubu izi saha imwe mu mibare nakomeje kugenda mbona iravuga yuko muri iki cyumweru intambara yari yirimbanyije mu by'umwihariko mu gufata uyu mujyi wa Uvira. Biravuga yuko abasirikare bagera ku 1000 b'abarundi baguye muri operasiyo zitandukanye, yaba izabereye mu bice bya za Ruvunge, za Kamanyora, za Katogota, gukomeza za Sanje winjira mu mujyi wa Uvira. Biravuga ko abasirikare bagera ku 1000 baguye muri ibi bitero. Andi makuru akavuga yuko n'ubu ngubu ibiziga ugisobanukirwa ibyo ari cyo. Ibiziga ni imirambo. Ibiziga by'ingabo z'u Burundi bigikwirakwiye mu misozi itandukanye yo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavuga yuko M23 yatanze yavuganye n'ubutegetsi bwa Gitega yuko bashobora kuza gutwara aba basirikare babo baguye ku rugamba bakareka kuborera ku misozi. Ariko izi saha biracyateje impungenge zikomeye cyane, ndetse aho bivuga yuko ubutegetsi bwa Gitega mu gihe butari buze kugenda buhindura ibikorwa buri kugenda bugaragaza, by'umwihariko ngo baze bashaka uburyo bakora diplomatic agreement baganire n'uyu mutwe w'inyeshyamba barebe yuko M23 yarekura bataho hafi ebyiri z'abasirikare ziri mu mujyi wa Uvira. Ikindi ngo abasirikare babo bari kugenda bagwa ku rugamba imiryango yabo ihabwa compensation cyangwa se impozamarira. Ibi ngibi biragaragaza yuko ari cyo giye guteza ikibazo mu gisirikare cy'u Burundi. Iki gisirikare cy'u Burundi nyamuneka nitubabwira yuko harimo harategurwa kudeta mu ibanga rikomeye. Ni ukuvuga ngo wa muntu w'Imana reka nkubwize ukuri. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ya gifite ibintu byinshi kiri kugwana nacyo. Hari umutwe wa Red Tabara, ubwo nibo bantu bazi. Red Tabara ngo ntago ikiriho. Umuntu uvuga ko Red Tabara itariho aribeshya cyane. Neva ngo yabaguriye iki? Reka barakubeshya. Umuntu uhamya yuko Red Tabara itariho abyandike muri comment abivuge. Aribeshya cyane. Ntabwo ari byo byonyine, hari ababitbura na Bunyoni nubwo ari muri gereza. Umuntu bita General Neva arajya ari menge. So wenyine aba Gatoni Rwasa. Aba ni bamwe mu banyapolitike bashobora guhirika buriya butegetsi kandi kira gihugu yaciye. Agatorwa Rwasa we
ubundi si nawe opposition wa Neva se Yes. niyo benshi bavuga yuko no mu bitandukanye no mu matora Si nawe wenyine. yuko ni nawe bakunda guhangana ego hari uyu ngo ni Gervas Dakobuco bakunze gutaziranda ndakugarika umwe mu bagabo benshi banavuga ko ari seriye Yego. ku rwego rwo kuba yayobora igihugu cy'u Burundi hari uwitwa uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD rero ndi kuri yo aya horiya we wapi reka maze nkubwize ukuri yampaye nka data kamaze nkubwize ukuri bwana Hamad ni ukuvuga ngo uyu mugabo ngo ni Reverien ndi kuri yo amaze igihe kirekire ku buyobozi bwa CNDD-FDD afite amabanga menshi ya CNDD-FDD ubu yanabaye n'umusenateri yabaye ari umusenateri anafite n'izo nshingano afite n'inshingano zo kuba umunyamabanga yes ni ukuvuga ngo rero uyu ni muntu General Neva yizera kuruta abandi bose buri muntu kubitsa amabanga ya CNDD-FDD ari umugambi uyoboye igihugu kiba ari ikintu gikomeye ni muntu uri mu bashobora kujya gute kumurimbira bikaza mukadire mukuru ariko bivuga yuko uyu nguyu harimo isano no mu muryango w'umudamu wa Neva urumva niba n'urugero ari muramu wa Neva ntabwo byakunda kuko urumva buriya Neva ni nako kantu yakoze gufata umuntu nka Ndikuriyo bigaragara yuko afitanye amasano ya hafi na madamu wa Neva yego ariko ujye umenya izina rye madamu wa Neva amazina yenda murakire kwamubaza wa mipango ni uyazi cyangwa tubaze mbayahagaze kutubwira naho za gukurikirana ikiganiro cyacu atubwire ngo madamu wa Neva yitwa nde gusa nyine abari madamu president ni madamu president wenda ni nako reka tumwitirire gutyo madamu wa president Neva Evariste Ndayishimiye ubwo urimo urasacinga kanze turebe abaduteza amatwi muze kutubwira muri comment mutubwire ngo umugore wa president Evariste Ndayishimiye tudashyizeho amazina y'abana be yitwa nde amazina ye yitwa mu byangombwa Moze ngira ngo tukira aho ngaho umbabarire wenda dusa naho tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu tuze kureba kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo turebe ukwikura itangazo rikomeye cyane uyu mukadire mukuru wa M23 ni Colonel Nanga yaje gushyira ahagaragara agaragaza yuko igitutu cya Leta Zunze Ubumwe ntago yagaragaje ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yagaragaje yuko isaha n'isaha mwabona inyeshyamba za M23 zikuye muri uyu mujyi wa Uvira bari bamaze hafi cyumweru bafashe bamwita Angeline Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye aha uriya rero mu by'ukuri gusa ni muzima sinzi mukunda nuko atajya ajya muri media umugabo we buriya bajya bamushinza kenshi ngo guhubukanga ibiki ariko umugore we ehwana she's too serious. Yes, andi makuru mfite ubu tuvugana ni ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Nuva yo ngenda itanigira mu burasirazuba. Amakuru mfite ndimo nagenda nakira angeraho mabwa na drone ziri mu gihugu cy'u Burundi. Ariko gira muri kamera nuko ubu tuvugana urumva? Ubu tuvugana rwose ntago byifashe neza. Impamvu bitifashe neza nuko ngo isa ku isaha ngo connection ziri kugenda zivaho z'ikibaga cy'indege cyitwa network zikabura neza zikabura ngo ibyo rero ngo bikabiri guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku butegetsi ngo bishobora kusa kuba ikibazo cyiterwa n'irya kode hari umuvandimwe hano ujya ibyo bihugu kandi ibihugu bihagaze neza mu by'ubutunzi tuvuge ko Kivu cyaba ari igihugu Nord Sud urabona ko ari ibihugu bihagaze neza mu by'ubutunzi haba ibiri munsi y'ubutaka canke ibijanye n'ubuhinzi n'ubworozi urabona ko ibyo bihugu byayo by'u Rwanda n'u Burundi naho na Kivu iyo twashobora kuba ngo ni Republika ya Kivu ataho wabigereranya n'ibijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'u Burundi kandi twarabwiye burya ko intambara n'ivyo igwanishwa ubutunzi ariko igwanishwa n'ubwenge murabona yuko ahanini bya bihugu by'u Rwanda byaba OFC M23 iri abayoboye burya abagenero bayoboye izo ngabo ziriko zigwarira muri East Congo n'abantu batanguye intambara kera na CNDD-FDD bagwana muri za Uganda bagwana muri za Mozambique ndamugereranya n'undi mugabo abarundi batajya bumva ibikorwa ibiganiro bye ntago kubera ko agira ukuri kwinshi yitwa Chimamanda Moses murabitiranwa ni mushuti wawe Chimamanda Moses nawe mu kiganiro cye naje gutega amatwi nta hatandukane n'uwo mugabo ibyo bavuga yego hari raporo ya Loni ngo yagaragaje yuko mbere yuko umujyi wa Uvira ufatwa
mu Rwanda rwari rwohereje abasirikare 7,000 ku butaka bwa Kongo. By'umwihariko ni nabo bifashishijwe Special Force ngo gufata uriya mujyi wa Uvira. Aravuga ati noneho we ajya bivuga natebya. Jya nkunda ukuntu atebya cyane. Ati ntago wambwira ngo 7,000 bya RDF bigiye ku butaka bwa Kongo. Ukuntu biri bukubita 40,000 by'abazarendo. We ahita azamura imibare nkunda ukuntu atera story cyane. Ati 40,000 by'abazarendo. Ati bagakubita 200,000 b'ingabo za FARDC, ari ingabo za Kongo. Ariko bavugaga iyo mibare nge nk'isekera. Bagakubita 1,000 bigera ku ijana by'ingabo z'u Burundi. Bagakubita abacanshuro ngo miliyoni. Akahita kubita amakano ngo abacanshuro miliyoni. Kandi koko wenda nubwo yashyiragamo n'akantu ko gutebya avuga umubare w'abasirikare benshi, ibi bintu byaba bitangaje. Nibyo izi saha ntabwo ubutegetsi bwa Kigali buragaragaza yuko mu by'ukuri hari ingabo zabo ziri ku butaka bwa Kongo. Ariko se reka tube suppose koko wenda yuko bariyo. Birakwiye yuko abasirikare bagera ku 7,000 bakora operation yo gufata ahantu hayobowe n'abasirikare bagera ku 1,000 ubwo miliyoni uteranyijeho iyo mibare yose. Ni ikintu kiba gitangaje kandi bikomeye cyane. Ibi rero mu by'ukuri Moses wenda abaduteze amatwi n'abagira ngo twabigize urwenya ntabwo biba byoroshye. Tuba tugira ngo mu by'ukuri tuba turi kuvuga ni ibintu biba byumvikana. Aha rero mu by'ukuri Moses wenda tunagana ku musozo. Niba koko M23 yafashe icyemezo cy'uko igiye kwikura mu mujyi wa Uvira, Vira bakayisiga, bitegure neza yuko abaturage bo muri uriya mujyi wa Uvira bongeye kubagabira abazarendo. Ikindi ntabwo drone ziri guhaguruka i Bujumbura ndetse na Sukoyi biri buze gucogora bijya mu Minembwe, bijya kwica abanyamurenge. Ibyo rero mu gihe bigikozwe, M23 namwe mufite burden ikomeye cyane. Niba mwariyemeje kuba mwatanga amahoro ku baturage b'abakongomani, just ntago ngewe ndi kubona impamvu mushobora gufata icyemezo cyo gukora withdrawing mu mujyi nkuriya mwamaze kugenda mufata. Byaba bigaragara yuko mwamugiye kugaba aba baturage bakaba bakomeza kugirirwa nabi n'izi ntera hamwe zamaze bitandukanye zibagira nabi. Tugane ku musozo. Katugane ku musozo. Tunashimira abantu ubundi tugiye kuvuga bwakira bugaki. Ariko mu by'ukuri nyine ni ikiganiro narengiranye na Moses. Nibikunda muzajya mwongera mujye mumubona kuri kamera ze aduha ikiganiro cyangwa se tuganire n'ubundi.